boy adwuma enti no udu kwahyeman na okasa agbozo obosa akora ketwa kora no akire se wo mo eno mo ho no efise ye boa mema ene ma yi papa Kumasi and I crying sorry 0241 75 02 82 in cry number is 0241 75 02 82 and okotema your community 25 Savannah Junction tema 0557 40 26 96 ebia na o pressure kosoro ebia o high blood sugar ama why you sexually weak ni nyina ba gbozo he ba clinic ye beboa wo yi papa unfi eye wo ya anase osisi waposo nyina ye wo ya ni nyina no eye poor blood circulation to be cause sa na mema ebia wo severe joint pains and waist pains bia no e ba sa wo mema sem no so timi affect ni ye papa o ye oba na se fibroid eda wo yim why scan ahodo nyinara anase wan medru bia entumi nkwa me pa chobra fibroid no we will ahodo yi papa ntu ba gbozo ye test na ye hwe the kind of fibroid awenya ye be mo adru na anane na fu yim kama na so why them who want to prostate enlargement o ye be ma na say wo hwe me from the age of 30 I have been saying say prostate no be bisa say doc dey na dey ba prostate any specific cause bia any yare dey ba na mum no unyini na prostate glands no na no so enyini na PS no so enyini kosoro enti wo sa num adu na ema na me normal eno na se wan pa kira hwentem a ubon se bu a ujunso ntentem junso de no wanka ho a na oye ye egu nwa ne sa oye oba nso a urinary tract infections eno so tumi ma ujunso ntentem be ma nso urinary tract infections so etumi ma ujunso wo junso mo problem bi agbozo betumi abo mpacho Kumasi am say Kumasi teachem so Main 5 Old Insurance Junction. Number is 0553 41 77 52. Kumasi is 0553 41 77 52. And na encrying question 0241 75 02 82. And na tema is 0557 40 26 96. If I want to yarea unya no edru de bia meka yare eba ebe wi aw say ebe ku na sell intimate na ho e wa bra bozo herbal clinic yeti asema sebi gonorrhea engu ani ma say mema na gonorrhea and infections edidi mu ache no ene na ya na mo mema no so ate na ye kitin o ba bozo herbal clinic ni gina ye hwe e bia na infertility e how be ma wakwakoye sperm analysis yes so sperm no e wo form anasa hoɔden enye pepa acho oba agbozo herbal clinic ebe ye weduru kama na oso watumi ayeden awoba awade ni nyina no eya na de bia meka se de ye ni munyam kese no eya na eye eba eka ho iye papa ya de ahodo tutuo na agbozo herbal clinic yesa it is a oti yenka enawie ya e wo se wotu anamom ye adwuma de biara from 7 o'clock am and pa na yapon 5 p.m. Ye share you must say Mondays ekokopim Saturday Sundays no after church baby a hwe me free be o ba o ye be ma me pa cho brag bozu na ye hwe na yade bi eda so no ye betumi aboa e ma na efro so premature ejaculation na obi a wontumi sustain erection and as I said obi a oni oba ye bibia simaka kre bia na ba besene pim eno ano no na obi nso ho no mo a sebi okoba ko wo so kominu abrante from the age of 20 kopim 35 40 die e wo se mienu miensa na oba na wo se be ma die so mi ka sei okoba ko pe eno ano no just 5 weeks and as a 1 month e chiri ansa na oba ma kra so asori obi wo no medo ahomachi a no erection ato agbozo ye be boa yi papa e bia sebi me sei sebi onsa ba ko adwo onan adwodwo ni nyina no untumi nante wabubu egu ho no oba agbozo herbal clinic ye beboa wo esi kire wo mogem e ma o pressure no so akosoro ama enu tu ma sem aye basa oba agbozo herbal clinic ye beboa agbozo ye si no man has expiring date ment na se ma yade 2 cdb engu ani mu ase na yade hoi ya papa yi enti me pa cho numbers no Kumasi ha ye tena se pa from ene ya eko ya ye adwuma gidigidi enti wa wantumi ama ne ochina nyame adoma no pa from 7 o'clock am no we share agbozo na ma hwe kama na ho ato me pa cho friend was 0553 41 77 52 Kumasi ano 0553 41 77 52 and cry 0241 75 02 82 cry 0241 75 02 82
82. Tema is 0557 40 26 and 96. Yami are not Shina Kumasi branch Adam and I cry. Yes, screen is a hood winner. Yes, screen be up as obey only pedri bra. Your baby am free. Ye de kodi brunya enti ochina e kodi nyina no ye free screening opeso hwe prostate opeso hwe liver opeso hwe problem bia opeso wo ni pedua no nyame ya adom ochina e kodi nyina ye free screening card pe na ba be den obaji we no enti ochina nyame ya adom apese free screening ye wa gozo he back na negative numbers na bi na be screening bi na hwese problem ben e na wo ni pedua no se wo bi a ye be treat am na free wo e na se o ba nso na se wo bi dadan so a mensuru premature ejaculation no erectile dysfunction agbozo di buy aso ya 3 days a week na che say asovie wi a odi bu adwuma na no oba besia sebi menstrual disorders ni nyina no ye menstrual cramps no eba na odi e buy calendar de bia na ye kan wa enye krak ni nyina ya de agbozo he back na ye boa na mame ka asem we na mi mfama asem na enkwa wiye be me biara oja o nai anaso ba oja na ya sebe kokobu epie no eno ne ye pa anase eye kese wi abrodi frɛ no hemorrhoid sa na ye frɛ no brofokasem anase scientific name ne ye hemorrhoid no eno be me bi oja de na wi agi so de nsa esepia ansa na sebi bredia watimi asore obi de obepia wi no na ehyehye te semeku because enframa efa hokomu sa mema ni nyina no dane 1 minute ma be me biara owo kokobu problem bia no oye 1 minute ma automatically oye den udumi nyina so enche wadwuma bo no enso ani kra wa wonim se de making ade ne enye enso di siesie me pa acho mem talk graphic emo obi enkinkan emma oyire no onim de ope enti bragbozu na yenso ye besa yade ema wawade na egunu ya GSO ama na ye kama me sorry me ben ayabi kumase ochina nyame ya adoma me say free screening wo kumase teachem so main 5 old insurance junction oba obema obia etubi baby ebe screening bia peso problem bia wo ni pedua no bra na ye nye screening ni ma wo na ye hu problem a ewo ho enti ochina ye treatment ni fam no na screening no koso so na nkran eno so ochina nyame ya adoma ye tema branch so ye me pacho e bia fe na watena TV no ya gbozo he back clinic ye numbers no eni owo kumase hanom a 0553 41 77 52 Kumasi is 0553 41 77 52 and the Enkran is 0241 75 02 82 Accra is 0241 75 02 82 Tema is 0557 40 26 96 say oyaso na wo hwe me na wo tie me so same time next week e be say no man has ama say mugusuwa na mutie akoma mu nsem ewo akoma 87.9 Friday edition of akoma mu nsem ye kasafa relationship odon nsem ho se ne ya ware ebekoyie na Ghana akoyie sanse sa ware na nkoyie a society ni enkoyie Ghana so enkoyie eno nti ene yesi your best afternoon show ye de ye education se be ye relationship ebe ye na asumdwe so e de abafie ene ye kasa e de afa communication in marriage eso emfaso na se nkomodie ne enkoyie so a eso ensunsuanso na ye be den na ye improve communication in marriage meko reverend ho na yatoa so na ansa na no mama o charismatic inupa nennom Zahara herbal products charismatic ventures inupa odiabe dwama so yare bia etete wo na hawo no wo say ope Zahara inupa ni bi to bi nennom na ebeboa Food and Drugs Authority agia tumito wo no ma unya insunsanso boni bia for 0246348334 and 0248569335 God's Way Funeral Home or say bibi bia fa eyi a wo pesa wo ye ho na wo twa ye besimi wo ye na wo say ukope fundaka ana say nempa me no kasa sabre echina wo sie odehye de okoto fundaka no wo say obefa ukoye no ebi ni ho ha ho kra ko God's Way Funeral Home obenya bi fefefe e de amount bibi bia fa ye hu bia ko God's Way Funeral Home obeboa say ye decoration eduane pictures videos hairs ambulance bibi bia one stop shop ko ho o Kumasi Asafo oben labor Kokoboda indada numu eho ena ubehu omo freno ewo 0243 7374
57 and a 0266194678 udu also we share uncle ato obia betcho na wako na ansa na ye kwa agbozo herbal clinic no na me bisa reverend say most times ye de yatete ye say aya man ye ntan kasa me ye sorry nkomodie na mu no ebia na bibia koso ofie na mfonso aba o so oba ne ka sorry say be ya communication no betoso na akoso oba ne nka no or the science and tokens and science and science and tokens on the dada who ofie wa obehu ana fe be me ya no no atwa ho no akwa akopacho reverend so oba fom a ana se be ma fom a it was said the word sorry no eba and sana any other form of science and tokens no ye dia fetch ye dia to so ana say whichever way the sorry comes no fanisa but I say the yensha nso ne say o partner no only no enante ye e kwan be so no fa so ka sorry the chill bia in the relationship with me can verbal sorry verbal sorry to etimi chill so I dey be or say o pa chill eno de wura wari ma wunya ubenya o ye bone a obetimi aka chill but only na nam no wan ti bi da na mom science in token ya no dey sorry the mawa ye wura wari ma what else do you expect science in token ya no so or the back sorry ya chill because bisa won say ade ade na e ne den say obeka sa asem na chill won say ye won krofo bi wa sorry kan e won den pa o sorry kan o kan ebetimi obubu no kra te say e bia ade ketikiti am ye na me beka sorry na me it will be o ha ono anka say fear tete ni mo no sorry amfa nkan wa na emom ye kire ne say o ye okunu bone bi na wo hwe no wanu ho abone nkwan pa ye ne nkwan bi a wo pema no obema no so woni oba ne tan so won so ye oboni bi a wo kan won kese ya na watwitwa fruit salad bi wo de abesi wani wodi wie ye wa study de wo pe so one idea very key in marriage is that we must read ourselves and we must understand ourselves we must know the time and idea ye de kan ye sorry any idea ye mfanka so what you say see ye me tie ho ase go sa ekwan ne so a ekwan bi a sorry ne be fa so aba bia ye be accept but more you know the verbal one and the key verbal one the key so what you say it verbal one so na masere obi a wonim eye se omiye nania kosua na omane nye ensachira ya nso ye bi en ewo na wade no ada ba ma ne expect se wo be ka no sa ada no aka je points bi wo ne nche eno kra ebe ma okunu kra na wo yire kra wa ya onwanwa ena de na ba kwa mesu yi ena de na ba akosua so yi ena de ase wa ya ade ama me hu adwene me but sorry no it is easy for men to say it than women. I see. Yes, sorry it is very easy for men to say than women because bema kra de we can go far as e bebu nkoto bi kra apacho echina so ade kro no besia koye bi one side but a man no won say a man pride no ya na wo soro it we be ma sabi onyansafo a e wo so ohunu ba bia oyire sorry ne hye na wo gi honu tum wo gi tum a o ya na hu pe wo say o we die me yire nu ne ho me yire nu ne ho enti no me pese ye sign ko ye chika kras me say in the course of the relationship no be ma no oba ni na won say de be ma di ye mi aye me ya pa waka chen say de oye mi aye me ya ehọ na wanka sorry but opie na oba no ato bibia bechew ato so baako mienu miensa ni nyina no atade abechew ene no wi ono be acte se bibia nsiye eno na woso odi hu say ono ni way of saying sorry no that is the point enti expect say ya worry no ehọ no be ka say ene ya me pacho I'm sorry say enye ne love language no expect wa worry won say bi so wo ho obeka sorry no ba opibi abonte abeto ade asade achew so what yes obia ne de we osika no eti wusu a wo de no me papa ka ba ko se mi kire no o se empanyimfo mi no o ma ware na o mu yusu teteka na ebrante bi betena o mu fie ababa wa ne abrante o ma ware foforo eso betra o mu fie o mu ware ye no ekodi na bosu emfie num no oba no
the young couples no ehunu bibi fa empanyimfo ne ho na oba na ewom na notice yi say anopa bia empanyimfo na omaware 40 years no be ma ne kobie car ne door na oba na kwa akotenem na watum de bia anode ye ayi ko na wade ye no ko adubo ni kunu se me ware 5 years ni car pono no kura umie ma me da toko gigigigigigi ana papa panyini ni do no obi so o msa adai ana oba na no den ka kire say wa ahwe me kunu e free say me ware na oto kai omie ma na mo a mukura manyini bie do ma oyire ma yire betrem na papa no so sidie na papa ne frɛ ne yire no ka kire ne yire say omie ka ne do ne yire gina o more than 30 minutes no ntimi mie oba ma ne do na obi na obi san side no say me nko na me nko ya mfa so bie me ka do so me bia me yire e be gina akire timi bie do no send your bear me yire betre na me mia ma ne se me didi do asem wo ka no itu show obi de ode ye ni na na yes o do ye o de amfom so beba itu hwe wo de no na hunu ba bia wo se wo de ye ne faye but ni nyina mu no se ubetimi unnim sorry kana ubetimi asua so a ebeboa eno kra de un se aduane se wo ya benkwan ko na da bia one way 3 be ma na numa enye de bia te duru me bia ya benkwan a wo so de monko powder ni bi na de egum eto de bia nsesawa na de egum eto de bia fa prekese tum mo se na mate adwene na me nhira eto de bi so na ko bi no wo de atum na ma taste na yede asesa ya benkwan ba taste no ye soronko taste ni ye soronko eto woni mo akosua se ne be ya one day wo kunu expect say wo be ka sorry no anadwo ugina ho a na wo di sun kakra asoso odo we dey me sorry be ma so woni ma de che na sister ye dey kasa wa wari Aunty Bea wa kasa memma ni bi wo ho a wo twempena na oni ma de che o wari ye entoma no nto bi nche party brand not what say budget I say budget mama cancer Aunty Bea ma nka asem bi nche ana mama mi mani ahwefo ni nkomo bi aware on empempenso ekobia wo de awrade nyankopon digum obi anu a oware ye no nim se obewo 5 ebi wo budget wo maware se ye de be wo 3 then so ene o matwam 5 oko 6 question is enkwala na ye de na hwe o mu school sika ni free fa na be ka sika da bi o de entoma okota ma wo yere de be ka o budget ho a ene wo a long way to go onruda okay enche bia ye be activate phone lines na yetiefo ni ahwefo aba be kasa bi e wo yenkoma ye boy na mame be bisa se enkitahudie enkomodie enye good e wo awarie mu a esunsunsu aso e de ba awarie no so ni nyina ne kowie awarejaye ana yeti ho so awarie no e still just spice bi anim oni bisa meka enkomodie wa awarie mu ahodo miensa sa ne miensa ni ho awade ni ho da bi awade ni ho enti ni nyina kowie aware go ni nyina adi nti na meka sa meni be ma nete de be bi anya be ma ne fa meti aware na se yede e be ma bebre omo form yire machi e ma bebre omo form kunu machi eye de onya wa awade mu na ma ne kwa echi no kono eti de onya wa awade mu no ni kunu ne mo nkomo nanso okotena fitamu okotena mate ne nchen okotena truck pusher ne nchen ni kunu ye bank manager ni kunu ye adwuma o angle gold ni kunu ye panyini bi wonya san komodie nanso okọ baby a expect ya onyani gie wo ho ye mema ne ka asem nso obaade ba kwa nyame di oba mu ene asem a ye asem sede de bia oba pese osere de bia oba pese na koma eto ne yam enti madam for me na go say am I so expensive when it come to the field of laughter eti so oba board wo serious kwan so a na wonye obi ma ne sere a na koma da ho ho na koma ewo okay eti be ma bi atia ne yere ewa adamfo bi ho onti ase ase adenti na me yere oba bi atia be ni kunu ewa adamfo onti ase ase mi kunu adamfo am se ma ne mfe eno ano ne fa kire se de wo pe free wo ho no onya no wo ho na mu onya wo na adamfo no se wa ko pesa ade na afre ni nkomodie aka wa wade ho a be ma no nko ho bi onsi ho bi okay so what you say it is enkomodie ni agwade mu awade ni ho eni ho ena finally se nyame aye madom no we hira mo with emma
ewo awarie mu na se enkomo endi fie ho a enye nsunsuanso bi wo mo ma no so me pa cho han okay enya nsunsuanso kese na enkyere nkwala ne do unse enkwala bi wo mutimu den e sa de na okay unse wo single parents na enyame na bem na baako ma etimi ya kese etimi ya brempom ba dodo na ma esei adentia if say enkomodi e wa awade ma nkwala na nije ko nkwala na hwe ye maame omo hwe ye papa ye da ye di eniji a ye age na nkwala no so edi nya apomuden edi nya nyansa edi nya nimdie di enyini ba me yemi ye ni nkomo ye wa awade bi wo ha ewu the marriage is dead aware no oba ewu oba ma no epon anadwo be 9 oba no so pon 7 maid na eteten nkwala no oba no beba na be ma no beba na oba na da ana omo sori anopa so aye 5 no omo nyina akọ adwumam so the language of maid no na nkwala na esua but say eba ne say me ye spend the day ye spend the time one day Saturday ye nkọ adwuma ye wo fie me na me yere ye ni nkọma anwumre me pon abefie ntem me nsua ade ntem nkwala me tia wo mo me na me yere sira won say to de bi kura na ye di nkọma na ye ma wo ha ye sira na omo siri bi omo nim nkọma na ye di no na nso won say mom ye sire daddy sire obo so no no so o siri bi edum na bi kura communication e free ye mi no e be free nkwala no ho adentia because ya kire nkwala na de bi mo omo so ye dey e kire wo say wo ba no osa wo say hwe akwala na de ani je ye dey aba se ba ne say ye mi no ye ni nkọma ye say ye ma okay Reverend Nana Akwesi Ahinkan can come Reverend Nak ono enenne Easy Friday akobemu nsem dwumede wabeboa ye papa ye kasa e dia fa communication in marriage ya hyase a na dia bedru sam pempenso yakɔwie wo ye ma no so se bema oba maware na moti na mo amunni nkomo na efie ho ani kan ni ho no mo a enya nsusuanso kese pa ewo mana nyankopon ede ache mo no nti ye activate your phone lines no wa wutie yen wo so obetimi afre 0243114497 0243114497 and 03224980335 obetimi afre na yenso yabo enkomo ede afa enkomo a yenni ewo awarie mu nkomo a yendi ewo awarie mu saying na edi ensunsanso boni edi ebre power specialist herbal hospital ayaresabia eba no hepatitis A B and C dia enkoba bia fako power specialist herbal hospital na obeboa pa wahrawa no ayekese prostate enlargement immune system na tekọ form kradia mesrawo yare no ebesrawo sa obebo sa ko power specialist herbal hospital na onsaw yare osan ewo no bebre cough care herbal mixture herbatin herbal mixture eduaya liver care and osan wo eduaya SK nyina ye dro papa food and drugs authority age atumu ubenye bi ewo pharmacy herbal and chemical shops nyina ubenye bi ewo ho enkran ewo kwabenya ACP road power hospital bus stop na wesi ewo ho Kumasi Feyase bosomtwe kwan no so a Jazzville filling station na wesi wo anase wosi ubesi wo Eduaya junction eho eye Kumasi de na Takra den so owo Anaji estate oben Ahantaman Rural Bank freno ewo 0244 544422 0244 544422 and 0200383831 and na omo WhatsApp line and so 0555 797878 0555 797878 Glam by Tina Makeup or si baby a woko bia na wotwe wie weekend se engagement bi eda wanim ayifro bi eda wanim birthday party bi eda wanim naming ceremony bi enso ewo hɔ a woko na ubedi birthday person ye photo shoot na wakoye makeup a enko ba bia fre Tina obaba sio ho ama ho ayefefe 0544 466280 0544 466280 Tina be sio ho ama ho ayefe afei ye kwoswa e kai mo say Akoma boafo project na ye pa ho antuma no
madarumo yekoso a esre mo se kakra bia ensa de mo de bedom yen ni aboabo skaya no ne de atwe ni yenua mai ama omoso enyansa no dwuma se be ya ye sori ne betina akoma mu nsam so obi fa na sem betu ye ni me na me ne be ma bi wo ye be ma ne se wo hweme o wonsa no adwuma na ono atimi ye adwuma be ma ne se wo hwe no kra na ono abetimi ahwe ne ba so ehu watete ne ba ne yie ewo kwan pa so eno nti e na ye de sa adwumedie ya ba say young ladies o medi fi 16 years ekopim 30 years na omo pese omo suensan no dwuma say be ya omo ankasa be ye adwuma nyi ska to omo botom no omo nso mabrabo na ko omo yie ene ye de Akoma boafo project ya ba sanso na adwumedie nso ye ho a no bi nso de ne ba ne yare de odi beta aduro ama akra na nom kra onya bi jesi ye sign bedan mu na maboa ye nti we de ye gege egu opreko na eba na nye emergency afa ni ye ba besre na sika no wo ho ye yibi e di ama omo ya ye mamuhwe project ye di sika na mo de breye no ye mamuhwe nti ebia ni o ebia ni eno ene Akoma boafo project mo mboa ye na ye so ye ntimi mboa ye nuanom a omo so epese omusua nsa no dwuma no 0530 507849 edin e beba no eye Akoma FM de obenye bia fa bitoso na yemfa emboa ye nuanom Cho numbers no egu ho biom ye twa ye ho sema mienu pe ye ba afa ye bema mo afre 0243 114497 03224 98035 ye ba sese ya Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunnim ni entira. Eba saa na ekire se, yariye ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kutia yariye no na enam se. Ahoani nu a ewo ni padua ni mu sa. Na enua na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mu to. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani padua no wian go find herbal sonic. Eya oba anabema omo mienu na edi omo nkomo eti di oso ye no eno nkomo na yedi onya na ye no so enkomo be na yedi okọ adwuma me neko bema na ye na adwuma owa adwuma foforom oba na wa adwuma foforom ye ba ye no bema na edi kan beto oba wo fi wa na edi kan achia eye bema na achia oba so ati ase bi won na afra bonten abefi oba so na eje so e de nkomo oba so efie nkomo oba akire amane oba akire ni kunu se ebia enkola wo mu a enkola ne bia yise enkola ne bia yise enti every day bia wa awade no de opese o present ema mumienu amate mo kasa ase okay wo se midi kan kasa me se ntiase me kan ntiase kan ni ho me kire communication marriage na ase enti ntiase no emu kasa no awade no na deba it just the onti awade ne kasa the onti awade ne kasa na obeso ya no pa no wamu na na ire kasa no won fi no the bu afu for no reason okay communication bi pese ekoso baba Akoma no kwan se enye dey enkoso oba no kwa adwuma o mantem be ma ne be kasa na ne bu afu ma awade ne nso is awade no ye nkasa we ne di kan kasa ansa no we asoso se we nkasa idea ye nyina se yeto je nyina yeto a ne yeto okay so what you say e wose ba ako kasa se se ameto na busa se ho te se ya asema na abeka ache sanity it be busa so ho te say na wo to na wo mfimi a mesa to aso busa se na me kasa ho onte ye me se wo mfi a me busa se adam aye oboni bi ana bibi aboko on se awade no ode nkomo awodo oba me nka se mabusa ne se ho te se wa mfimi nti mayi mani na ebi mu ye o ediafa enkomodie ewa awawie mu no se unso opese o contribute a akwanya ne nie frɛ na yembo enkomo 0243 114497 03224 98035. Yes, good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacha Odi baby on put on hold. Please wait. 87.9 Kumasi. Hello. Yes, good afternoon. Me age na so 0243114497 03224 otie enkomo a ya sha se boy ya enkomo ewo awariem a na wa free. Good afternoon. Hello, good afternoon. Yes, dear, good afternoon. Udin baby a okasefi. Okay, if I'm in a mama make a lakeside. Okay, nana yetie o. Me put enkomo mo di manager ho pa na me so
Many Bema na yes. Many Bema no din komo bia wa babo mu na wakofa me ex bia se me ex so me ka se nim no. Na wakofa na asem e na woni ni pe kotna e na woni ti se. No ka se no wakofa wo ex abedi aba komo ni mu. Hello Nanama. Oh, na mpese me bisa no. Ex sami o. Aha. Me pese me hu say ono kofa ne ex na de ba nkomoni mu ana say wo ex. Me ex me medical o mpo. E won sen. Just o ni ex hu komo right? Batai. Mate. So me ka sika sem ka so on si sika kwampa. No say unim sika sie e na oni mi pe kwotna ye e na oni so na. Ti say o mon komo kwampa ko mo. Mate, Kafra, my troll question, Reverend Bea, you are no way. Okay. All right. 0243114497 03224980035. Obet me a friend also wababa bechewa. Okay, good afternoon. Hello? Yes, good afternoon. Good afternoon. You, Pacho D baby I'll say. 87. Okay. Steven yet you. Yo, Pacho Madam Matipani from Mudama. Na we are wife when I'm wife, you know what program Kakra. Or meaning ya issue of fear. Obey na program na solve no. Daddy. With the time dia of the seminar Mikata no one son or no. Why on Santa. That then I am a team because I want to be another the issue be banner the program no best or war. If your bar no your bayer or them and my program not so one but on no the time dia of the say Mina Mikata no and Sana the issue basis on percent who could come working so. Kafra. That then I am a Pacho mama bisa wasem kakra se be ya reverend yi a no betimi aboa oyi. Aya issue na ebeba no. If you side and I say if you're on the side and I eba on kra on be patch or on show remorse in any way. If you're on the side, it is a before batana. Now on so some ebo make katan wa own fee na me many to say the more can. And this I so be twaso sa. Ai na me many it is me to say me one katan one na me many na me best. Me Pacho ebe you one why ye that's papa. Yo. Good afternoon. Oh, 0243114497 032249835. Yes, dear. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Afternoon. You, ma TV volume na enko from why? Hello. Ma TV volume na enko from. Hello. Pacho ye yini fi so eni efa. If ma cho se mo friend na wo hwe TV na wo tie radio a, ma volume ni enko from cry. Yes, na mo san ye tie mo ho. Good afternoon. Good afternoon. Yo, udin baby a wakasefi. Pacho kasefa is a friend Linda. Linda yeti. Pacho, mimi ko na 2011 na mimi ya 2015. Ya upe ma ube 8 months na sema na de ni ko na ye na ene bi mo entene. Nti me expect say o na transform achi. Ema le bisam. Bisam no ka tire mi say ya. Sama se de bia so ya ma mi say e kun no ye. Nti bi ntina so ya sa de na ba kun ko na se me bisam ko so na ma. Nti se me ni be ma tuma de mi te bia ya ma no o twem bia ni se me bisam o ha so na. Na wo say wo hu say otwe ana wo suspect say wo otwe. Yeah, I am suspecting it's all true. Because of the then na we hu nti e yo say otwe mpna. The no atma senti me say no. It's san ba we hu. Because I'm not come o try to be ya o be fie be ten o be ba say am kamada. They feel is coming. They feel is coming no so ma me. First no so na nya sa na ote. No yes sa na te. So I was 6 months in here. Also I was 6 months, right? FM 87.9 Kumasi. Hello Linda. Now can person be say owo ye no. Ebia na bibi nti ontimi ne kunu no enhia nti na akofa we but okobad me did say we ni kakra no kra betimi ayi na no.
0243114497. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, Udi baby au kasefi. If you have a kasefi Akoma. Okay, James yetio. In common with you, common na de pa. Yedamase. That's because maybe Nyankopon dom mene me die ye bon komo pa mene adamfo bia entino ama at least a man in Bema de Uma mention wa fi me ba but onu no say aboame pa enti asema mo kan die ikono die e wo fie die obawari fu bia na Bema wari fu bia die ya wa nye no sa amada bia problem e wo fie na me sure nyame sha wo so pa se wutie ye ono so etimi engina so you fa callers bi no pena reverend etimi yi questions na 0243114497. Good afternoon. Hello, good afternoon. 024 yes, good afternoon. Good afternoon. Yo about di baby akasefi. So your friend Erama. Eraw ye ram panemu ma wano so kakra ma me wai. Rama me chiri be rama ntimi engina so. Good afternoon. Good afternoon. Yo oba mpacho di baby akasefi. But my friend no kasefi takrade. Yo takrade hoboko. Boko. Yo pocho yete wai. Mpacho. So any the community asugina biya ni yoko. But all of a sudden there so you phone the wa make call the no Wi-Fi way another way you phone light no phone light you today you phone with the middle so in there you phone to charge the Wi-Fi so afa maybe some double into all of them no or catch a day really dear for my private or not private so no the no day na egin went out the minute or them but your first is not to the main but you da on to them yo yedas papa pamini afro fitakrade. Last caller. Good afternoon. Hello. Yes, oba udi baby akasefi. Oba so me kasefi sunya e frame Emilia. Yo emi pacho yeti o. My me de to won chair de be Matthias mama kakaka. Nso me kuno are nche no krine ni menyen. The kase so wo awari mu anayon kusoma in fact 87.9 Kumasi. mama enkomo yeah tete bia obi ni kunutimi din komo sere ema ni ji ebe fie ema ebia ba o feel so o ebia menyimu ntinu eno kwa etimi ma o relate stress ebia wo kwachuma wo kwa na mama ebi ni fie in fact amama ya ha kafro me pacho mo twempna kakra nsa mo ware ya twempna eche ka time na komodie na ye oh ncheda ni obi a otadi nkomo but ye wari ye die in fact fie kora onefie ibi kana o se ye 87.9 Kumasi. Ejuma kora na mo twempna na ye ne no ana oda ho ya na wasesa ejuma na oye ne eno ana oda so ye yo bisa wasepne inti makabre oni mi di agro kra na akọwie agufu opia abonten a ebi wo ho no magisa no pa ansana waba ema me kra me confronting ka chere ni say minsi me kwan wo ne oye nyina ho na emu onhwe se menyem days na kama ni mu kra esha inti nke be yanka anajo night na o se ya okobo no ebe yanka onbie kikaka nya de emma me eya wa juma na wo ye enye obi adwuma na wo ye makabre na on adwuma na oye no san ye night na do ye doctor no oye photographer Beluch na mu check pictures na try the night count me dofo me pacho remember you are no me new say photographers how mo ye night count what is so say mo ye
Ebi wo ho no ma hu. Aya na girls ni aya ni hu bi. Obi wa otimi twan ade e be twan ma na ye ne birthday no. Na wa ba se obeye shoot. Obeye shoot. Ene bi na ni hu bi. Itimi ka chen se ono ne customers for ne enkasa. Na omu hu se at least wo ba wo ne no wo ho no ma owo tia. Metiwase me nka se ma ne nye night no. Na otwa pictures na baby ni studio ni woni fie no. Wo pon a wantimi nko just wo da studio wa na. Mami, almost you. Me koka okasa nse nipa ni di ni birthday na ti biko ye pictures ni ho adwuma. Ansa na e ma me ko complain ka chere ne say. Se si ya me ti dem say awo come here. Me obi so mu. Kafra wate. Na odemi ko hospital. In fact, here na me ti dem mama so in Kafra, ye the reverend number betu dwa na wa frɛ no. Na onu we di ko wate. Ye da se. Na ye ntwa so ha because oba people some the stress levels baby edu kra. Yes, me night. Reverend. Yes, so we go on my own tonight. And yet, Belucci defending the so or the pictures no. Professional photographer. Hey, I remember who cry more. Reverend, yan shall say infinity ho. Okay. Or say or more chimp nano to say the near canoe. The way now one pna chimono. Unya wa rim. Into your mom pna chim now commodie ni ho. But awade mu no. Asesa. Oba na expect say enkomodie beba awade. Enso eni ho. Enso eni ho. Onim ade oba na person address ne ne no. Aye too late. Aye too late. We no say on person be too late amana this oma empayinfo bem. Okay. Na counselors bem. Na afutu ehya ase. Afutu ne ntimi ntu ono nko a. O se etu omo mienu nyina afo. Efiri say oba ne so abra na one ne twempena no enya hwe won say omo wa se won so oware obejai obesesa oware obes ye ni sa nkomo no awade awadem no de windows wo mpena twa na ewura awade de ko se bema na oba ne nye na adwene so obesesa if say enyini ede ne ye ni su foforo abre no awo ne de ne ye ni su abre na expecting nsesa cause eniema ede nsesa ye bere onipa ba ko ye nyini ana ba ko so ya awo it is say awo na mfa nsesa abre na nyini so mfa nsesa abre na enya de all can ede nsesa okay enti ono ne stage no de ma ne ye hard drink akra no so onyim ne mra aka no wo so wo no etia be ma no so kwa de bia nkofo betwa photo shoot enwumre nti de bia so a doctor or 24-hour service 24-hour economy night oba no nye den ono nko ankoso anda ana if there is a close family member bia obetimi akom because nyi sen awo be kan wana adwude tuom na obi ani ni nsen no menim months do a edia oba no ebetimi no wa o ba advice an kamene be ma oba no ene se kanikunu kwa oni ni kunachi ye nyina yenkoye night ye nyina yenkoye night se adwuma na wo kwampa se studio he betimi ada yes 7.9 se wo koye bibi bone ba studio so otimi da ho a mi ko otimi da ho dia so metimi ada me das papa panyame show yes sister no free takrade no o see all of a sudden ni kunu phone charge kra be ma ni kra charger ni mu say just say oh my bad ni ketu we say screen ani mu kra de bia wa dim phone ani mu be be the 4 years am na twetwe ni support ni yirinti I also ba na worried that phone ho nkomo no ye ka say yedi ni sabre a yempon do efiri say ya ba accept phone no aka ya brabo ba aware accept phone Akoma FM 87.9 ana be ma so be ware na be mo wani akọ oyire ana okunu phone ho a onware aware n be ja wasin kwantifi if say phone na ye use na adafo edie bi onipa ye bi ada nipa eni ti no obi a fill in a tank fuel agu ni car mu or wantu anu ana car ni gina ye okohwe na battery na run down nanso car na nka nkere ni say memfa wonkodu on the fuel no to si egu mu sa na ade bi onipa ye bi ada nipa etwa nipa ntro obi message betimi abedi obi ho obi nakedness e betimi afoma kodi obi ho it is what they awade ewura phone ni mu a one risky idea your precious thing ya enche dia obe lose in the first place no oba ni nyan ni kunu phone no no hwa awade no eno ni ade e beboa so we na adwene so obehwe awade phone ne dia ene awade no ntimi mfa ye besi ne dwoso me ni me papa ne me maami o ma ware a chepa me papa phone frɛ a me maami won fa sa until say bia papa wo washroom na afra to aso be mienu miensa na wa afa ufo na refro chese enya dia omo yiye oba oda na chese say no dia akokra ni abrewa kra nkodi ankede but as at now
Omonfa. Nyame nshira omon e wo wasem aka se oma ware ache. Yes. Na the point oma ware ache se oba no opa umame eye Abigail. Nyansafo. Oye nyansafo. Wa hunu se me didi onipa ye achi a ebetimi eguma ware. Etimi kuno na anything your friend is cell phone. Wona ya wo dia. Fawade. Yo, me enko ye nua ba kono so friend no say o suspect say no kunu na nya side chick. Because anyama na ka first na nkomo ye no. Be ma no ejai o kan o say de o say me yema obia as a wife me yema ho. Nti no me wo side chick cry nti de yin. Etete no. Mama can ma be no you say my counselor no today you be counselor and from now on talk be counselor and program is a counselor and baba also I will busu me nsi na ka obemi anka mebusa no asebisa bi se e ba ne sei ntina edie ntina be ma ne suban asesa e na na ka say bisa ne nyama bebre a phone e drop e no be ma esesa question bebre na ibusa oba no se de na waya asesa de na waya asesa se eye silver ne mu aso no aye ibu aso no se esesa na ye forma e bobo ye ani bi okuta 87.9 ana ma ne sesa eti asembusa ne se oba na ni kuno asesa no ode ye ni die no obuo ma be ma no ohunu be ma no se e ma wo a ensem fufuru aya na emotions na sesa na enye be ma no so ni taste ni preference na sesa because I said de bia na ye de blame ni be share e ma no so but de bia na be ma na so na all of a sudden ni taste and the preference as sesa spiritual doorkeepers ya ma women keeps men. It is not men who keeps women. And untina ye ask him in marriage. So then AC. A DNA. Okay. Intino bear man kose or Akoma FM 87.9 Kumasi. Iti adie bia e yam from so ye wa wade on. Ye da ye ni hwe oba. Tina ya na adwuman kese ne man e wo so mu ye. All right. Yenko papa no so frɛ no se ono na yinya issue a even if so ba na afomu a na on kasa no ho da just ono be ma na make effort say mama nkasa o nti so ono be ma na make that effort say me be kasa oba no ho a so o muti fie ho ano no be ma ono kra de nyame ahira no nhira nyame ahira na se wa hunu na yire mfom so ye iti ho no nko wo se ofa if so kasa na yire hu bia o respond na dia no sa na te na yire na FM 87.9 yire fom yo expect say na yire be paacho na yire am paacho wana ka cho say na yire no ho no wonu no ho wonu no ho but so be paacho say obe paacho no wasem na ye dinyo enti wo se wo hwe na wo sua na otias wo se ono de e ha no ade enti afi so ode ne nteteye ana ode awura awade e bia na o maame de o ka me paacho pa ba wawari obi a ono so de ne nteteye awura awade ma ono so maame enka me paacho eye ne den ma no enti na wo se you need to sacrifice yours to understand your wife and ma awade so if you don't learn how to sacrifice awade no de bia better to ebe ma pressure and enti na mama bibiri ewu eja o ma yere no awade 87.9 mama do na antiase e ma ti awade ase e chen mama yo final one we dey fire general efutuo di ma e ma ne meme nyina o hia be ma fofora o hia oba fofora na o ka ne x na oni ni jaye no o be ka number of x's a o wa nyina na say boy o ye ya na ofidi no na on your x net 9 na nka say na on ordinary x ne pa nanum me ye share dwuma dia ase me kan bibi kan fa secret ho na we ye mera eye pi say ye di ho nkomo if you don't learn how to keep secret in marriage you lose the marriage because marriage now Akoma FM 87.9 Kumasi adenti na akoka wabrabo atwam e kire nipa fofora wo ho wo de wabrabo atwam ne ko wabrabo na atwam ke ye papa anka wugya e be fa afofo ena odi twa no mpoa no ana odi twa wo mpoa and affect awade bebre we fie efiri se wo behwe mu no na wo ba no so bufu a ode be ma we no toto ne ex ho abera na omotwe mpana no eti awura be ma no tirim no ode awade ode ware enso ahunu se wo ye media eti me so me mfa de na odi twa me mpoa no enso nkasa nkyerɛw sa na tie se kuku na nyaaye a keka ni nyaaye itimi ya futu ama wo bibia wo mu be ma foforo 87.9 e ma be ma no edo no e ma mbro mu mbro so enke kansamfo enko keka easter dodo a
o ex de ma wo ene de nka o ex nko betimi apɛ wanko antena ho na emom de wa betena ho no ono wa desua na wo se usua na hunu de opɛ me meti ya me yiri woni me ex bia na wo hu so da me nini nkomodie fa me ex ho your secret is your power ya ono na mahu no one ne me ex ana me beginning and me forever and ever no ano no obisa me ex ono nkomo na me ni bedi eno ano no okay. eno ya ade a eji awade eno ya ade a eso awade sometimes we 87.9 say say wakwa yi ase na ukunu wode oba bia che say we ya me ex no edu fia na esam ejirigiro oba na ni so oba we pa na se na sign ni di nkomo we ya si eti eno so na de phone so hwe ne ba o eti ko ne ba no ahwe no abo ni di eye hwan sa di no so remfi da o remfi da dabi remfi da bia na o ka remfi da obi se wa kai ni di e fie obi akai obi so de sa bona no sa yes sir wo mo you must keep secret the etwa mo anything your friend ex no Akoma FM 87.9 current no and the quality ma pon komo a odi ye me depa o se me ntwa mani nhwe ne ma dada etwam na mo mebo me kontena hwe ne ma pa awurade wo ma mo manim if say na de mfaso obre ni amen papa to your foi mami 2 minutes bi ne yempo mami ntu onipa bi a wo hwe ye akoma o tie ye efo ade ebe mo wawade agina eye nkomodi a modi no wawade hunu oyire ne hunu ukunu ehunu no ewa hoofem ehunu no ewa nantem ehunu no ewa nimpoku esisi n'animu ana nachi se ne esitie ba hunu suban mu Akoma FM 87.9 Kumasi ade yemu na no nko ane ade a eba ma nkomodi no ayefe kamfo yire kamfo ukunu oyire ho ya fa ma ne hunu se odo ene de o chen de bia ukunu twa ne ti na ne ti ni ya fa ka chance odo ene de o haircut die se wukunu ade bi nya wo fa hunu kase bi abeka ebe ye odo na no na da bi ebe ma odo no ayede medical ka se odo wo ne kasa na ade chie bi a odo ne kire yade de wo nima de sua wo odo mu no ono nko a na enya bi hira wo bibia ote awade ase na onam sa ankomodie we so ene ni bi 87.9 Kumasi nkomo bi wo kwa odi wi obawie no wa me say na say wadidi ankasa na megidi se wo nso a wotie yen na wo hwe yen no wo nso wa me because ende ye yina yesua de me say wo nsua hwe kra no kai ne hunu say se nkomodie ewo awarie mu a na se nyame ache mo mba emma mo mma no enyini pa beye panyimpa se nkomodie eni ho na se nkra wo mu ade bia nkra no kromu nyini kra ya na enyefe se nyame nche mo mma ne bi se impo a wonso di nkomo yie na nkomo ewa aware mu a aware ne bia etiapo why yene reverend nana akwesi ahenkan kankam reverend nak ai ne oba fie ha se ma na e wo ha ni na ye di ahofede aka ne din no ho oye sofupanyi ewo house of prayer omo ewo asonwa ase say opese wo frɛ papa na oni ni di enkomo a 0248 381607 0248381607 ubetimi afrɛ no na efa na wawe ho ana paibo honhom nsɛm bia na opese oboa wo nso a akwanya no ewo ho mayefa happy birthday enfama edum bia enne omudi omawoda na yen sorry jumedie no eso de di kan no ekọ ede ama Mr. Christian Ochri entry we CID ewo Aswase police station we every reverend naka ye ne jumedie ya ho ose papa nyame nhye papa police officer na oma onyansa ne fa ye CID adwuma no nim nyansa untime nye CID aha irade ma onyansa ebro so pa de tosumienu ekọ ede ama Abina Golden we every Andy owo Pim Sign TV MCR Andy say ma happy birthday emfama no Abina Golden FM 87.9 de tosumiensa enkoma Abigail Jumo Nyako aka Ama Bingles we so every Dr. Eats Well Dr. Ito Men's Vital Herbal Clinic Pim Sign for na ya omo be ya advert wo show yi so no enti Abigail Jumo Nyako aka Ama Bigels
from Dr. Eatwell Semens Vital Herbal Clinic nyame enshow na fe yanko Ohima Mod Ade uwo Chicago USA wo ye member Kumasi High ena Kumasi Girls 1998 Old Student Association ena also ye member Kumasi Girls 1998 Old Student Association. Yeah, you know, I say happy birthday to you, Ohima Mod Ade, nyame onshow. Na fe so happy birthday to Natasha, we if you mama Doris, my lord, ena ebusuani. But I say, enya my lorda. Aha. Happy birthday to Natasha, we if you mama Doris, my lord, ena ebusuani nyina titi Kwame Vadi ayo. Kwame Vadi say, sister, nyamisha why? Nyamisha happy birthday Natasha. And it's near the bebrebe si efie ya fe na Matias. Yo, na happy birthday ba